Shwai kimat bakongsan. Penbena Menteri Rangba Gejala Ukonrat Sangma ya gejingpen kenria ya ke election GHADC. Dawa ki Garo ya gejinyatai hakari halor gejingpen klaim ya ke klinik Henriu lapinlong ya gejinya keren ya sub hatura hadian gejing kolmar ha gejing net tep kerteng banyak kun election. Penlong jingalang patba ke komsu hamot pran halor ki jingja ha Garo Hills yasnok tilang bat ki jad Henriu Aceh. Bat legislation benta ka Presiden Kari ka Draupadi Murmu ha Jal Mahotsav arajar al Henriu ha New Delhi yawer ban yatreilang ban penek pensa ya ka Mentangin ya Paishwa Shaki Kubor na kaleng gejala. Kasorgar Jala Kalarai ban pen kenriak shwa ya ke election shaka Garo Hills Autonomous District Council. Haba pen bena ya ke nikarai hen nekasni u Menteri Rangba Gejala u Konrad ke sangma ula ong ba ke ni ke jing pen kenriak kalong hadian ke jing kmi benia ya ke jing long jingman harilom Garo. Haga jing keren jeng u Menteri Rangba ula ong ba ke sorkar Kalarai ban pen celan shwa ya ke ni ke election hadian ke jing kmi benia ya ke rukom long bamenta bat ke jing bagi pat ba kimat ha katany. Dear friends, keeping the current prevailing situation that is prevailing in Garo Hills right now and keeping the sentiments of the people in mind, the government of Meghalaya has decided to postpone the Garo Hills Autonomous District Council elections. We will sit and we will decide on how to further take this procedure ahead. But till then, the decision has been made to postpone the elections. Kajing kolmar kadang beteng haki benta jangka Garo Hills na kajing huri hura kabalami na hakasni tep kerteng na kabenta ke election GHADC kibor an kilami syakmat bante lakam ya kajing long jingman bat ya wer ban penne ya kajing suk kat ba kajing tokit halor kani kajing ja kadang yai beteng tungin ya kmi benia ya kani ke kubor. Beteng jong kajing klumar ha West Garo Hills lapan long ya kajing alang banwan ra jing suk balapan long di kibor penya district bat kipulet hatura ha kani kajing alang lapan ya ada Deputy Commissioner of Februar Agarwal balawan banishmenta di kinong elam niam kiseng bahalang bat kinong syong shnong kani kajing ja kalawan ra ru ya kajing bam sngo shangan ha kapormian kamtam ha kithan chibinang ha ka baki kenhon ki bana ki benta ba pher kilaya hiar thama mar kelyang arngot ki brew kila do no ela kajing im na kani kajing kan ad ha chibinang ha ka baki pulet kila pentikna ba kajing yap kam dei na kajing siat jongki ki bor pulet bat ki sipai kilaya le kat bala bante lakam ya kani kajing long jingman ha kani kathan ha kawai pat kalyang sa kawai pat kajing klumar kalami ha ki benta jong katura wala ki pulet pelibding kilala bante lakam ne kajing long jingman pat amsham la dan kanu kajing yap ha kani kajing ja la ban pen kan mau bayak opes trekam jong ka NPP ha hawa khana la sha thang ne ki brio bam la ban itho ban penne ya kajing shongsuk abu shu ikisipai kenthop ya san hon kisipai ka kan hon jong kisipai CRPF but ki Rapid Action Force haringkat big special force na Jala Assam hagaju kapor ban pen pauru ikajing sngokya halo kajing dai ka hok senshar jong gitrai Jala ha GHADC u Dr Patrick S Marak ulat ho sho menteri nang badu kari o Narendra Modi bandawa bandan kajing dai ha kari halo kajing pen klanye ki an jong ki Autonomous District Council hapo ka 6 schedule
Kiseng bahalang bat kikan hun, kila kerpat ikipat ba abekin penek ya kajing sup, bat ban kiar na kajing pen sapriang iki kubor lam ler, kat ba ki bor penyat an kila beteng ban wan ra kajing sup hakatan, dak ba kentu ikipat ba ban buat iki hukum jong ka curfew, bat maha meru ba on pen stom ting ya ki ba persang ban penthut ya ka syong suk syong san. Beriau report DD News Meghalaya. Commissioner bat Secretary Chong Katanat District Council Affairs uba CVD dingdo. Ula pentip balabu ya kisipai CAPF hakatan kat ba kawe kekenhuan chong kisipai kala penlong da ka flag match ban penek pensa ya kesukasan bat ban kentiu ya gejing shingan chong kipat ba. Ula ya thu ba ka sarkar jela kadang kemi benia ya gejing long jingman hadu menta ompat shim ya kanu karai hakabaya day bat gejing pen kenria ya ke election kat ba la shim ya kilat ki ba kongsan ban pentikna ya gejing wanra ya kesukasan hakatan. So the situation is tense, as you know. The Deputy Commissioner of West Garo Hills District has imposed curfew for the next 2 days, that is 11th and 12th. And the situation is being closely monitored. The Central Paramilitary Forces, which is CRPF, have arrived in Tura and they are being deployed accordingly. And in fact, the DC has just reported that the army also has done, one column of the army has done a flag march just in the afternoon today, early evening in Chibinam, Rajabala, Tikrikila, Fulbari area to restore confidence. And we have instructed the DCs to ensure that they have peace committee meetings, they keep the channels of communication open, they appeal to all sections, especially the leaders of communities and religious leaders and social leaders, etc. to ensure that appeal is made out to all sections to maintain peace and harmony, so that we can have a conducive atmosphere leading to the polls. Kidukan balapenya dagi barjela kilakhang dam henekasngi nadu motpran bimola shadu kandailan haswa chong gajingalang patba balapenlong daka Confederation of Meghalaya Social Organization kani gajingkhang chong ki barjela ya kidukan kalong namar gajing sngus ir nakadaw gajing penlong ka komso ya gajingalang ban penpau ya gajing yatali nakabenta gajing sha thombor kidkhot gajat bendiu garo hakeleng gijaka gajing yakan ad hapdeng gi garo bat ki wei pat gi kenhun kala sapriang hadian ba ka Garo organization kala persha ye keching net thep kerteng chong ubar jela ban yakhun ha ka election GHADC. Ki nongyalam kiseng bapher ki bahap apok kalama chongka Confederation of Meghalaya Social Organization ki layalum lang hamat pran henekasngi ban penpau ye gijing sngokia halor gijingja badangshan harilum garo bat ban penpau ye gijing yatali na kabenta gijat benriu aching kiseng ki balawan ban ye shibenta kilong kaseng HYC CORP JNC GSU KHASI Hills bat hitu u President ka Komso uba Roy Kupar Senram ulakentu ya ka sarkar jela bakinle AA Mardor halor kani gejingja bat kiladawa ban pentrekam ya ke inline permit ha Meghalaya na kabenta banyada ya ki trai muluk ulakenturu ya ka sarkar jela bakan yada ya ka hok changki ka khandau ka siap bat ka chat ban riau aching ha ka ba ula banjeru ban sngap igijing e changki pat ba. Pari nakot ngawer yapi nakani ka jaka hakani ka janmi ka pamenta bangin ya yang ban teli kawe kum ka jat benriu nyautrap ban yang ban ya teli kawe kum ki trai muluk ban pentikna bangi ni dai ki trai jong kani ka jela Meghalaya jong kini ki lum KHASI jan tiabat Garo ban pentikna bau no way nongar don hop ban syong hakit dorbar trairi gijongi don hop ban syong ban rong ban long nong tawan hakit the council gijongi tongin ya syem ya karai hakni ga janmi ka pamenta balada dan kam ban yami min yami ringin pentikna bakini ki dorbar trairi gijongi kini banne hakati gijongi
Udkot jang ke kabinet bat MLA ka amlarem uba la kemen rembui ula penpau ye gejing sngaus kem bagi kam khayi pateng hapdeng gejala Meghalaya bat kari Bangladesh kandang beteng hapo jang ka sarkar bathamai jang kari Bangladesh habakren bat kilat pathai khubor henen kasni uba rembui ula ong bagi brio ki basang basa hagi jaka khaput jang ka amlarem ki imja na ki kam khayi pateng hapdeng ki ari Ula ong ba ken ai jing kershan ya ka sarkar Bangladesh lada kan buram ya ka hok chong kari kat ba ula pen pau ya jing kermen ba kari India bat Bangladesh ken pen scam ya jing ade paralok bat ken play ya kilat bathamai hakikam khayi pateng ula pen pau ru ya jing smau scam ba ka sarkar bathamai ha Bangladesh kan la ban penne ya jing sok bat chingyai ne da ka ba ben rap babun ki dekhot chong ka war community ru ki shong ki sa kum ki nong shong shnong ha Bangladesh. See, for us, the people of the border area, international border area, we are interdependent. When it's matter the Bangladesh people, they depend upon the people from India, and from India also they depend to trade with Bangladesh. But having said that, it depends also from the policy of the central government. Because as we see, as soon as this caretaker government comes, there are so many restrictions in the export or import of different things from whether to Bangladesh or from Bangladesh to India. I hope that the central government will have the cordial relationship with the new government Bangladesh, but that also depends upon the government of Bangladesh, because we from the India, we always try to support the Bangla government, if at all the government there take care of the issues of which is against the integrity of India. So India is always supportive of the government of Bangladesh. I hope that this new government will be able to establish to restart the cordial relationship with government of India, and the trade will resume as usual before the coming of the caretaker government. That is my vision. Kakun New Trap National Awakening Movement Henin kasi kala persyang banlet yakendu ya Chief Executive Member jong KHASI Hills Autonomous District Council uba Winston Tunilingdo bandawa pinkala ya kikendon jong ka Assam and Meghalaya Autonomous District Rules namar kajing bomdon jong UCEM ha office ka kinhun kala ai da kadorkas habakren bat kinonglum khubor working president jong ka khnam uba Thomas Pasa ula ong ba kaseng kadawa ban pinkala ya ka AD rules shispa arupra beningkong bat balai ula ong ba gajing dawa kalami hadian gajing kolmar badangshan ha Garo Hills uba Pasa ula ong ba kani gajing terwa ban pinkala kathmu banyada na gajing yo thep vote chong ki barjala haki election shaki district council Pina kaliang jongi ngi lawan ni bani kendu ya CM Henry imdan mendasi bun kam te ngila ai ko wi ka siti ka jongi ka bala shai lupa kijing tho ki bangi tho ki la long ba shai lupa but kani ngi wan namar ba ngi yo i babun ki ba ki yo i ka ba jiash po Garo Hills mo namar ka jing persyang ka jing yo la jok ni ki bamde na jai bandu Garo ban tuklar ya ka kam election te po Garo Hills but nakaliang ka jongi ngi wan biang ban pun kamau ya ka isi banadu arja khatsaw ngila tho sa ki isi ki paper kalau dari jongka Kongres ne jongka NPP ne jongka UDP hakene ka jing tho jongi no do arja karsaw ngila stress tangawai ba ngidei ban penkalano ya ka idi rule ka basis par pra sa parawan sa para 3 ka kanang bangin la ban khangla yaki bamdei na jai breu khasi ban wan tuklar ya ka kam election ne poki chirisi ban nakaliang jongi hakene ki isi ki seng gula adab ngiyo tangka jing jarjar umdon ba simkya umdon do bapen pawe kata interest bangin le ai holor kani bad hakane ki issue batmai pada nandu menai April ajar pesan nang ta pada January ajar penrio ngilawan ai kani ka jingkar pat ka bika ju hi ban penkelano ya ki idiru ban tho bai do klom basai ba ubala ban thabut apok ka district council udai bende bai tamna ka jai kasih
Ka Federation of KHASI Chaintia and Garo people kala penremjur ya kejing syak keno balathang ya ka ophes jong ka Garo Hill jong ka Garo Students Union ha Chibinang West Garo Hills District. Habakran Shakilat Pathai Kubor u President jong ka FKJGP uba Dondi Si Khongsit ulaong bagani kejing ja kalong hadin ka jingkulmar balami na kejing ajing bit jong ka GHADC ya ki kertong banyakun na kabenta ka election banwan. Ka FKJGP kala penpau ka jing na kabenta ki pat ba jangkarilum Garo bat kiladawa bagitu ki badon kti ha kani gajing thombor ken sa syak pengat ha ki bor jong ka an ka seng kala khot na kabenta gajing atli ha pedeng ki trai muluk ha keleng ki benta jong kari KHASI Chaintia bat Garo. We see that these people who are involved in in escalating this situation, which is as per the present situation in Garo Hills, they should be booked by the law. We should come together because we know once we have been politically defeated in the Garo Hills region, which we allow the non-indigenous community or non-indigenous individual coming up in politics or get a chance to be as the representative in the Garo Hills region, and it will hamper the entire state, not only the Garo Hills region. For this reason, like we from the organization, we would like to extend our support to all our people in the Garo Hills region that together we should united and fight against this political exploitation from the other indigenous community. Kawai kalong kami kabala lai post nem karta kalaklat no nagajingja accident ha kasurok ba Shillong-Jowai hajan nong thamai henin kamin kani kalong kami kabala klat no latip kerteng kum ka sengsel sangma katba kadang syong ha ka arshaka bad ulok chongka umiktun di shira ubatrei kum u delivery agent kasumatu. Kani kalaja na gajing bamla te lakam unongnya bad kala sentuj ha kasurok ha kapor shiposh teng minmin. Hadian gajing kala ka sengsel sangma kala syayu ha katrok kabawan na nong thamai katba ulok changka ulalaj na kani gajing ja accident. Kini ki syukurim kidai ki nong syong shnong chong kalau meli Shillong. Ka district level exhibition arhajar arpunriu ka bashipau kala sedang henin kesngi na kabenta arsngi ha madan jang kabalang Presbyterian hamau kerwan ya kani ka exhibition la penlong da ka office jang u general manager district commerce and industry center u Emily kamau kerwan uba Renikton L Tongkhar ula pli perda ya kani ga exhibition haringkat kajing don lang jang UMLA Karanikor uba Pius Marwen bad deputy commissioner ka Southwest KHASI Hills EB Maulong habakran ha kani kasni UMLA kamau kerwat ula penpau ya ke jingkermen bakini ki senjam ken yarap ban penmi ya kilat aikam aijam na kabenta ki samla bad kan yarap ban penduna ya ki jingkerdu kam ha kajela kinong seng kam lajong kilapin inam yakimar babun chat changki kum ki jansem ki mar shnakti ki wine ki ngap bat ki disposable plate ki balashna na ki jingthong ban diru ban long kajing mentoi ka ying kasam jo phe handri omdei tang kajing mentoi ka ying kalong kajing mentoi lang ka imlang kasalang khamtam ban create ye kata ka employment ban penyok kam penyok jam ki khon samlah kam long kajing skol tamak laradon na pleng jo kini ki balayadon kini ki kam ka phileseng kam la jong ban sayok ban bu briu iwei arngot wow kalong kajing tamak hadu kata-kata ai kublei kiladon kini ki bay snawan la paunam hi kajing snawan hangne dan dari hoi cara don kam hadu kata-kata yang quality hakaba ir kam banyo ikiwan kiba kam ha chusu dan dari isko temak banyo I menta hakaba yo I kumnoi kini ki packaging ya kaba pipak la kalong ki bitor wine dan le kalong ki deki honey ya kaba ngila internet ba karukom song ka packaging kajong phi kini ki tiar gu pemi nganges kama pinang la ban le kamba na ka por Kaken huan jong kasenjuk kirang ba shnong road wa umpli balayalam da chairman uba Henry Nongrum haringkat bad kiriu rang ba jong kishnong kilalet bajurib ya kasurok ka badangshna ka ba penyaso ya ka umdan bad bernihan haribhoi district
Kani kasurok kaba laipupra point nyau kilometer la pentrei daka MP Agarwar Company Limited bat kahap hapo kanongpo bat jirang constituency. U Assistant Commissioner u Akash Marak kinong trei ka PWD bat kinong trei ka company ru kilaya donlang. Hakani gajing le churip ka kenhuan kala penpau ya gajing smokia halor gajing bom shna bha ya kasurok da ka ba ong ba wat hadin gajing bha pisa jang ka sarkar na ka benta kani ka project gajing shna hadu menta kam ya hap kat kum gajing khmi lenti bat kawanra ya gajing bom sngo hun hapring ki babun. Rangkat barki officer jong peludi lambat umagistor nyap sibun ki jina ki blap trade terti da kania company hak bade bagi siang rong terti khamtam le ya kasurok ka blang susna sian hakini ki kniat tayo ka dap henry menengi da kho da kakti ka rong kambat bha kata kade ka wei ka jing komplain ka jungi bat ka arang ta ka long ba ki babun ka bang siam ka long ba teng ki kendro kimbiang ki gadwal kimbiang nang ta kisnong dang bun hi ki bang idon kam ya ki humpat ban ai haki sok snong ki jungi te nakaliang jungi ki babun hi ki nakaliang company ki ong bakin sa pendep ya kita borok phat ki jindawa ka jungi bat ka ba kongsan hi nakaliang jong company ki ong dona blap kata ka DPR kata ka de ki ong jong ki nakaliang company tengi nakaliang kesenjuk ki ramai snong ngela kerpat ya ki babun hi bakin pendep no haswa ban wan kane ka yom slap hakane ka por ka bamenta henry nakaliang jungi kesenjuk hajuk ka por ngi suban ai kublai ya ka sarkar ka bla ka bla pensap ya ka jindawa ka jungi bla ai kana serok ka dik amount ka bahe henry pelse ka kemi nanti jungi ki pajba hakane ka por ngidang kemi nanti ba kana serok ka net da ki posnam henry tang hak sti or dio kana ka serok kalajot ra thai no te kom tang kerpat ya ki bor bhalor ne ka sarkar bahkan pek kemi lam ya kana ka jinge ka bangina kaliang ki nong snong hakane ka iria ka jungi ya kendo. MEGHALAYA State Skill Development Society Kalapinlong ya ka recruitment drive phase 2 ha office chong ka dorbar shnong pendeng umyong hamairang. Kani ka recruitment drive kalong ban plelat bat ai kam ai jam na ka benta ki samla wat kam ha ki benta ba pher ha kani ka program kinong trei chong ka MSSDS kila ai jingmut halwar ki kam ba pher ba kin thop ya ki kam ha ka hotel management nursing mechatronics ki kam shna light bat ki wei shibun ngot ki samla ki lawan bani shibenta ha kani ka program ha ka ba la ai lat ru ye ki tu ki ba khlam wan ha ka phase 1 ba kin penrung kerteng kani ka sinjam kalong ban yarap iki samla bakin yo ka kam ka jam ha ka jalla bat ha keleng ki benta jong kari ki samla puli nakaleng karibhoi district kilawan banyashim benta ha ka district level Viksit Bharat Youth Parliament balapenlong haribhoi college kani ka program kalong ban aila na ka benta ki samla baken ai jingmut lengba gajing atai bat jingamir halwar ki mat chongkari ban penlet chingmut halwar kapang 50 years of emergency lessons for Indian democracy ya kani ka program lapenlong da ka National Service Scheme Unit chong ka Ribhoi College ha gajingas nok tilang bad ka office chong ka Mai Bharat Ribhoi District EADC balaken tiurai ilayashim benta ha kani ka program kum ikongsan ha ka bah nyongut ki samla puli kila shajiet ban mikmat na ka district ha ka state level youth parliament ka ban salongshen ha Shillong. I see that today you have a requirement where you will give the opportunity to speak to present the views of the media. So Viksit Bharat in the vision 2047 of Viksit Bharat, the youth has a very crucial role to play. We are envisioning a country that has a very young population who takes part to live up to the vision of our Prime Minister. So what I would like to address here today for the 16th gathering of college participation of our students or our partners is the art of presenting your views, your opinions, participating in the youth parliament, and it gives you a platform to express yourself. Kajing penkre na kabenta ka Behdienkhlam ka baju rakhe man la usnam kelas dang henen kasni hajowai ka baha bat kasni rakhe ya kasni yo tanrai balatip kum kasni yo misyang
Ki doloi ki pator bat ki lingdo haringkat bat ki sangot ki basan jongkarat Jowai ki la penmi ikecing penpendapat ba kabalatip kum ka kabai muknor kabalong kadak jong kecing sedang ya kale niam jong ka Behdienkhlam. Haki benai haswa ban penlong ya kani kata masa on penlong ya bun ki jingle niam ki bakong san ki bakentup ya ka di sopen ka tho langdo ka chat tho ka kenya khang ka kenya perthat ka siang kapha bat ki jingle niam hayung langdo menta usnem ya ka Behdienkhlam an sapenlong nadu henriu tarik hadu khandai tarik unaitung mentangin ya phai shaki khubor nakari Ka Presiden Kari ka Draupadi Murmu henne kasni kala late ban yashim banta haga Jal Mahotsav arajar apun rio kabala penlong ha New Delhi. Habakran hagani kasni ka Murmu kala ong bagajing penne pensa ya ka kadai ka kamram chong baro bat kala banjur ban penlong ya ka phangpdeng chong gajing imjungi ka baman la kasni ban wanra i gajing shnga na ka banta kala wei chong kari. Kala pen paru ya gajing sngaus kem baga Jal Mahotsav kan nangkeu shagajing ele jong ki ba ban pen klan ya gajing penne ya kitolong hakari bat ban kentiu ya karukam penyat ha gajing sam hakeleng ki benta jong kari. जल संरक्षण हम सब का दायित्व है। हमें जल को केवल उपयोग की वस्तु के रूप में नहीं देखना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों की अमूल्य धरोहर के रूप में भी देखना चाहिए। कहा जाता है कि जल है तो कल है। अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें जल संरक्षण को अपने व्यवहार का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। यह हर्ष का विषय है कि 8 मार्च से 22 मार्च तक आयोजित किए जा रहे जल महोत्सव के दौरान विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जल के महत्व के बारे में जागरूकता किया जा रहा है। इस दौरान बच्चों को जागरूक करने का प्रयास विशेष रूप से प्रशंसनीय है। युवा पीढ़ी में जल प्रबंधन और संरक्षण के प्रति जागरूकता भविष्य में देश की जल सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। Mentangin ya pai shaki kubor ya lekai. Ka West KHASI Hills Judo Association leng bagajing yo jingkershan na ka MEGHALAYA Judo Association henne kasngi kala play pat ba ya ka Judo Training and Coaching Center ha Saint Xavier Hall Nongston kani ka chaka ai jing hikai ka long ban kentiu ye ki kam ye le kai ha ka than bat ban ai jing hikai ye ki nong ye le kai ki ban ye shibanta ha ka National Games jangkari ka ban salong ha usnem arajar arpuhnyo u Assistant Commissioner u ba Pinshai G Momen u la ye shibanta ha kani ka program kum u kongsan ha ba ai jingkran ha kani ka program u ba Boni Kharbani ulakan tu ya ki samla ki basngau tanat ha ka kam yele kai bakin snok tilang bat ya shimenta ha ka ni ka coaching program. But remember, you should not compete with them. Never compete with others. And who you have to compete with? It is you yourself. You have to master yourself. Now if I say, tomorrow if I go and look at the champions, how can I defeat that person? He's so good. But what happened? If you believe in yourself, if you trust yourself, if you say, if I do my practice daily, if I practice daily, if I work hard daily, if I don't give up, I will surely defeat that person. Timin tapat nyen yepet igajing long jingman kasin beneng hakeleng ki benta jong gejela. Hatura kajing kriat kalong khat khandai degree Celsius bat kajing shit kalong life away degree Celsius kajing sngam ka hau kalong sanpulai na kashispa
Haba pai pat shanong ba Shillong gajing kriat kalong khat sau degree Celsius bat gajing shet kalong arpulai degree Celsius gajing sngam ka hau menta ka sni kalong riep ho a na ka chispa kat ba Jowai gajing kriat kalong khat sau degree Celsius bat gajing shet kalong arpu sau degree Celsius gajing sngam ka hau menta ka sni kalong nyop ho lai na ka chispa kasun beneng kandum o hatura Shillong bat Jowai Shwaban poi sha ka bakut chong ka thup khubor ngi pet biang sa chisin ye ki mat bakong san Penbana Menteri Rangba Gejala Ukonrat Sangma ya gejing penkenria ya ke election GHADC Dawa gi Garo ya gejing atai hakari halor gejing penklan ya ke kernet Behdienkhlam la penlong ya gejing keren ya suk hatura hadian gejing kolmar ha gejing let thep kerteng banyakun election Penlong jing yalang pai ba ka komzu hamot pran halor gejing cha ha Garo Hills ya snok tilang bat gi jat benriu aceh Bat lej shimbenta ka Presiden Gari ka Draupadi Murmu haga Jal Mahotsav arajar apun Rio ha New Delhi yawer banya trailang ban penne pensa ya ka Te paralok ka tungila poisha ka bakut chong ka thup khubor jingi menta ka janmiet hadu bangin da yasham biang bat phila shai ka sngi khublei phi baro